United Arab Emirates UAE gi pujaira da leiba oil depot amadi tongan mafam kharada Iran na amuka suhanna akan ba missile amadi drone attack chathaduna amanga ta kaya thokhan gre haina United Arab Emirates na Iran bu chawna maral sikhre hawkhiba April gi tang ni panda Iran amadi United States of America gi marakta ceasefire agreement tawna khaba matung hawkhiba ning thawka ba numita UAE gi oil depot amadi tongan mafam kharada Iran attack chathakiba asina anirak suba attack oiri United Arab Emirates ki pujairada missile amadi drone attack chathaduna chaun akayatu nangan kibagi thodo sibu United Arab Emirates ki Prime Minister Keir Starmer na akan makandem tawri Prime Minister Sir Keir na makhata na hai Iran na kutak ta makhata ba attack chathabagi thong singa du leptuna April gi tang nipan na chatna kiba ceasefire agreement kangnon singa du ngak chatkadabni haikhi mahakna hai Laibak asigi oil depot ta Iran na target tawduna akan be attack chathargibagi thawong asi United Kingdom gi maikei da kisu kandem torok palai graban hawkiba April tha ta mahakna United Kingdom da chatkiba khongchat aduda US amadi Iran gi conflict asina maram oiraga Gulf laibak sing da haktheng na saitheng kaya piri haina phongdokhe UK gi maikei da kisu Gulf laibak sing ngak sina na bagi damakta UK na pangba yaba mating punamak pangani haina thajaba ju pirak palai kiban Middle East thokliba hostility asi makhata na thoktanaba Iran na kutaktagi hauna thabak paketba mathokta Iran gi maikeidagi maram chabang wafam dan yam chumna wari sanaduna hojik thamliba ceasefire gi chatna kanon sing singak na chatpagi mathakta tung koiba ingta parijallama oinanaba diplomatic solution ama proknaba hotna kadabani haina mahakna makhatari ningsingba yabadi Iran gi maikeidagi Gulf laibak singda leiriba US gi military camp singda akan attack chathagani haina mangjowna na warning pibasu leike maramaduna haiba Gulf laibak singna US amadi Iran laibak ani dagi lapthokna leinanaba mangjowna na marilina bung Gulf laibak singda Iran akan ba warning pikibani haina su pawosin makhatar Maliam gi tongan laibak singda petroleum patak yauna maru iba porchei puthok pujin tawbada khwaidagi maru iba singni lambi am oiriba Strait of Hormuz bu US amadi Iran ki maikeidagi magi control makhad lai haina claim tawbagi chang nongmono magi henglakli sahi asigi February tang 19 tagi hoduna US amadi Iran ki marakta tholiba conflict asibu wari sanadun athuba matamdi yasinnabu prokadabani haina malemgi tongan leibak sing basingna takchinduna leiringi state asida Strait of Hormuz da leiba Iran ki apikpa hi taruk cruise missile amadi drone US military attack chathaduna thugairakre hairi US military ki maikeidagi thadorake statement amagi matung ina Strait of Hormuz da panduna leiriba malemgi tongan leibak sing commercial ship sing adu tekta kaidana ngak sinduna magi pantung yawna chathanna bagi pandamda US military ki maikeidagi Iran gi apikpa hi cruise missile amadi drone sing adu thugai khibani haire US na Iran gi matak da chathrakiba attack adu yaningdaba phundukladuna Iran gi parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibafna Maki official social media account Thadurak Warol Amada Strait of Hormuz asi Faudun Chaliba commercial shipping US na ngakchen bagi thabuk lakhot kani haina phungdol li wafam asi US amadi Iran gi markta chatna ki ceasefire gi chatna kanon ching adu wang mada chatrakpa US ki thawngamani haire US military gi maikeidagi Iran da khangan batawdana Strait of Hormuz Faudun US na ngakchen bagi merchant ship ani tekta kaidana magi pantung tamna khongsan kre haire Adubu Iran gi maikeidagi Strait of Hormuz Fauduna merchant ship ani chatki haina US na phungdoli wafam adu akan bari hik tawraduna makhal amatagi merchant ship Strait of Hormuz Faudun chatki baleiti hairi Iran gi hi macha yawna cruise missile amadi drone kaya thugai kir haina US na phungdoli wafam adu buju Iran na reject tawbagi mathakta Strait of Hormuz gi territory lansinana bu hotnaramba US ki warship Iran gi military action na maram oiraga tangai phadna mamai leidun halan gre haina su claim tawri amaromda South Korea gi merchant ship SMM ama Strait of Hormuz da panduna leiringai mai chaklakre hairi mai chakpagi thawdo aduda su apan thokhiba leite hoji phawbagi oina di merchant ship adu karidagi mai chaklakibuna haibadu chapchana khangma ngamdri haina pawosin makhatari nakallam romda US military fighter jet sing nongthakta thaw hanbadu sijinnaba flying gas station haina khangnaba US military ki Boeing KC-135 stato tanker plane lama Iran ganak na leiba Persian Gulf ta paina
7700 emergency distress signal thadok lamlaga mafam khangdra mangre hairi US amadi Iran gi marakta nongna tension wangkhat narakpa amadi Iran na UAE da nongna muk missile amadi drone attack sinaduna attack torkhaba matungda US military plane lasi mangki bu oiba maramna Iran ang kapthok lamgadra haibagi jingna busu leiri nakalam romda state of Hormuz da thawjilapa US ki vessel singda attack torokpa singadu amta lemna tharoi malim gi laimai dagi makhoi bu mutat khigani haina America gi president Donald Trump na phungdorakhre Howji of the state of Hormuz da vessel chanpan gi mathakta chatpa yadana palle US na makhoi gi navy thajilak libasi state of Hormuz phawdun vessel singa ji channa bu khonabada chawna mating pangna bu oigani haina phungdokli Iran na state of Hormuz da chattanaba akan be sexual warwalsu mangjowna thambalai kraban nakalam romda United States na state of Hormuz da commercial jahasing escort tawduna puthokna bu operation hawkraba matung Iran na United Arab Emirates UAE da missile capsule lakhibagi thawsillama Japan Ireland Austria Saudi Arabia Jordan yauna laibak kayana yamna kanna yaningdeba phongdokre UAE gi defense ministry na report tawkhibagi matuk ina makhogi air defense system singna ballistic missile trani thoi cruise missile ahum amasung drone mari thugaina ba kanna hotna ki hairi attack adu da phujaira da sokhiba mi singi marakta India masa ahum si yawgiban UAE de attack tawbagi pawsi taba matam da yam nungai taba pukhi haina Japan gi prime minister Sanai Takaichi na phungdokki Japan gi oina di tension hanthanna bagi damakta summit ki mathakta mari ne pa party singa amadi santai na bagi thabak tawri balai baksing yimlon na balai baksing amadi atai gi leptan wa khanadun lakki Japan na makhata na diplomatic ki oiba khongjang da mating pangani haina Takaichi ni makhata ki Iran gi attack adu gi matung da Jordan gi nithau Abdullah Ani Subana UAE ki president Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ga phone da wari sanaki amadi Iran na hungna ne attack taw ki badu kanna yaning da phungdokki haire UAE da Iran na missile amadi drone attack chathaki ba amadi state of Hormuz da Iran amadi US ki marakta nongma gi mukna bagi changwang khalakli asina maram oiraga US amadi Iran ki marakta chatnariba ceasefire asi toktuna amukan akan balanjaw tholak kadra haiba chingnabadagi Maliam gi tongan leibak singi masak nairaba lusing basingna Iran bu diplomacy oiba khongthang lokhatuna US ka mukna bin leiba si losinanaba akan mongda pressure pi ki haire France ki president Emmanuel Macron amadi British Prime Minister Keir Starmer na Iran ga wari sanadun yasinaba puknan bu khotna gadabani haina phungdorak pagum German gi Chancellor Friedrich Merz na so Iran athuba matangi manungda negotiation table da laktuna Middle East tholiba conflict asi losinduna Maliam gi ing tapa pukna bu khotna gadabani haike US ke ally oina chatminariba Saudi Arabia gi makai da gisu Iran na athuba matamda US ke wari sanaduna tung koiba political solution ama pukna bu khotna ba tangai fadi haike Saudi Arabia na Iran da US ke diplomatic ki oibu wari sanaba phongdok libo phamasi Iran na leibak asig energy infrastructure da missile amadi drone gi akan me attack chathakiba adugi matung ni phongdorakiban panbaya badi United States ki maikei dagi state of Hormuz da Iran gi apik pe hi taruk attack chathatuna mangan takhan gi haina mangjona na phongdokpa leike adu Islamic Republic ki maikei dagi di state of Hormuz da leiba Iran gi hi makhal amata da US na combat attack chatrakib leiti hairi Iran gi foreign minister Abbas Araghchi na leibak an gi markta thokpa political crisis military na solution propangam loi matam kaya tagi US amadi Iran gi markta wari sanaduna yasinaba pukna bu hotna bada achoba thaudang lawriba Pakistan na makhata na thaudang lawduna US amadi Iran gi markta wari sanaba hotna ba mathau tai haina phungdokpadi leike atu US ki president Donald Trump na state of Hormuz hanagi matagum hangdokpa amadi Iran gi nuclear program gi matangda yawdana kaidongmai di US amadi Iran gi markta leiba wari sanadun yasinaba pukna bu hotna ba tawroi haina kairak akan wafam phungdokpa leike amaromda US amadi Iran gi markta satliba sahi asigi February tang 19 dagi hoduna thokliba conflict asina maram oiraga Middle East region da natana Maliam sinba thungna conflict asigi chaitheng pakthok chothoraktuna Maliam economy ti yam chaun akaiba piri nongmagi oiba petroleum product amadi maru oiba potchigi mamal khamtheng takhalakhiba asina maram oiraga Maliam kaithil da inflation gi chang yan wangkhalakli
ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ US ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯀꯣꯛꯊꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯇ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ 1ꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯇꯦꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯂꯦꯚꯇ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ 35 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 82 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯏꯁꯀꯟꯗꯔ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ 13ꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯥꯏꯞ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯃꯈꯜ 164 ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ 194 ꯀꯥꯞꯊꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯜꯇꯥꯚꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯔꯀꯤꯚ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯅꯥꯐꯇꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ 3ꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯈꯥꯔꯀꯤꯚ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯂꯦ ꯁ꯭ꯅꯥꯏꯍꯣꯚꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38 ꯍꯦꯟꯕꯁꯨ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ꯫ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯗꯣꯅꯥꯠꯁ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁꯇꯁꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯁꯤꯈꯤ, ꯃꯤꯑꯣꯏ 14ꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯖꯦꯄꯣꯔꯤꯖꯗ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯏꯚꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏ 11 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯦꯁꯟ ꯅꯣꯚꯥꯁꯀꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯂꯦꯛꯁꯥꯟꯗꯔꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯁꯤꯈꯤ, ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ, ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯕꯨ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯦꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ LPG ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 63% ꯍꯟꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯇꯣꯟ 2.2 ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯇꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯕꯁꯨ 13% ꯍꯟꯊꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯁꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄ ꯗꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ LPG ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯇꯟ 2.62ꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯇꯟ 2.2 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ LPG ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯇꯟ 2.379 ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯊꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗ꯭ꯔꯤꯕ LPG ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ 70% ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯅꯤ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ LPGꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ USꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝꯁꯤꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯔꯕ ꯏꯃꯤꯔꯦꯠꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ LPGꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯖ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕ LPGꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ LPG ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯀꯌꯥꯗ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ LPG ꯐꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯗꯤꯖꯜ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 0.25% ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 6.36% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫
Sahi going Yangdru Matamda dieselna 4.5 aduka petrolna 11.7 hengal li haina. Wow, sin makatari. Tabadi yamna nungaitaba pawamana. Pakistani sangai religious leader Sheikhul Hadith Maulana Muhammad Idris sakang gabasing embusta lay hitre hai. Laibak asigi maming lairaba news agency amagi report ki matung ina embusadu Khyber Pakhtunkhwa province ki manung chanba Sarsada district ki Mutamji area da Maulana Muhammad na ma ki security guard ani gi loinana gari tongdrun chatlingaida sakang gabasing adun nongmai kapsilaktuna akan ba etik adu chatrakiban. Pakistan police ki report ki matung ina Muhammad Idris religion ga mari linaba daras I hadith pirunaba gi damakta Darul Ulum Utamganj da gari tongdun chatlingaida sakang gabasingna ambush chatrakiban. Ambush adu da Muhammad Idris tamthina asu opanang badagi ana layeng gi damakta manak nakpa district hospital da pukhatuna layeng bo hotnaringaida ana badun maram moiraga mak leigitaban. Leigitaba religious leader Muhammad Idris Pakistan da Islamic education pibada thoidok hendokna yanu chawna thogang loramba masuk nairaba mi amani. Sakang daba singi ambusta Muhammad Idris leigitaba dubu akan memondi yaning daba phungdoktuna masing yamlaba mi kaya thoroktuna chasada city tamna achobu khongchat am chatuna madina bu authority gi maikaidagi hairiba ambush adu da chenriba miyosing athuba matamda phaduna maralaiba miyosing leibak adu gi leiriba akan berlogi matungna cherak pigitabini haibuni chingba tongan tongan ba kholaw kaya su lawnaki.